Ana, je li tako ona? Anja? A gdje se mi ovo nalazi? Ovo su časovi korektivne gimnastike, je li tako, Anja? Jeste. Od ti ideš ovdje? Od početka ove godine kako sam upisala uopšte školu. Dobro, i zašto si na to odlučila? Zato što imam veoma krivu kičmu. Imam problema s kičmom, imam skoliozu. Da li si to i ranije tretirala nekako i prije dolazaka na ove časove? Sam išla sam vidjela 2006. godine u Zotović na terapiju. I ima li napretka u tome? Pa, kad radim kod kuće ima, a kad ne radim nema. A kako računaru? Pravilno ili kad dođeš svih vježbi, pošto si bila na vjerama? Nikad pravilno. Stvarno? Znači misliš da su vježbe dovoljne, a da poslije može kako? Pa ne mislim, ali mogu ja sjeti pravilno. A jao. Držanje mogu. Sa kičme tiče. Jer koji ti se vježbar najviše odgovaraju od ovih ovdje što radite? Što ti se najviše sviđa? Pa, jeste možda, mada imam problem, imam žuljeve na rukama od toga. Ali dobro, to i najviše radim. Ajde da pomažem. Dobro, ovo s tegovima, da li to praktikuješ? Pa to radim i kod kuće često zbog, tako to sam radila isto u Zotoviću dole, tako da radim često ovako. I mimo ovoga. Dobro. Misliš, je li dobro što u svojoj školi imaš ovako priliku da se baviš sa svojom kičmom, pored svega onog štrebanja, da ima i tako nečega? Dobro, štrebanje i nije, bar u mom slučaju nije, ali jest dobro u svakom slučaju.